manipur gi opposition gi ya maru ba thong lo ba congress party gi mla sing yauna rajbhavan tamna changsin gi khongjang se koi ngasi widely ngasi gi paper puna makta top headlines oina fongi masida mapung oi ba headlines ani ka ekoi pona phom sung sanai ba te lo khocha bada Congress ki thomi sing rajbhavan do thomjal lore police ka mukna khre manipur asi mapu pandava anarchy chatna ba laiba ka manare heba MPCC ki president 𝗞𝗥𝗥𝗔𝗡 ki wafam amasung deputy CLP leader MLA 𝗞𝗥𝗥𝗔𝗡 manipur gi lal asi losing ge harabadi second tarada do muk losing ba yai heba pokna phom gi ikoi gi wafam yauri masi the mau anu bina maku bokna chanana bani haidona chak to laga in baga chap manana lenga asina chathare heba ikoi gi Congress National Working Committee gi member hanagi deputy chief minister kai khangam gi wafam punamak sini Congress ki luching ba hum sina thami wafam si tamo kamai yengbe lan si losing ge harabadi in 10 seconds losing bi ai have gi wafam palli megachandra na lengak leitre gi wafam palli amasung gai khangam na mau anau bina makubok na chanabani haidona chak to laga in baga chap mane have gi wafam haidi kai have Miras masigi port statement sings de koina media briefing the media ki caption headline phajana wa pot manba mayam zo dum yawi koina se BJP Congress ki wafam natana sigi sumaina koi hunabagi tangkak se masigi pot se lepira kanda makoina 10 second da lotion ba ya haib jigi chap chap maram reasoning ground pira kanda sumain to 10 second lotion ga dawni haib do pibum de mathau tabran khale miras ko chinna haib se aina zo ai jo minute amada lotion bi ge haib se second manga lotion bi ge je hairo kanda manga lotion kamaina no haiba pot amakakti madu mathau taina khale adana tongan ba statement sing hujik thoknaraga leiba matam nate makhoi apunbagi pangal kok chungjanaraga sagat minarkanda si tawmina se haibadu madi mathau taina khale aduna swaida political party ki differences sing yenga kan institution tonga le haiba mongda mai magi tongan ba institution party ma chalai ba haiba che magi party ki policy ma principle ki matung ina chatpani party ki policy ma principle sing dugi matung ina chatpa taraga su lewak sina asuk chawba lewak sira crisis sama conflict ma tho matam da magi principle magi policy dugi manungda semdok pa yade khodi smai lai gon sai chala dawni khone BJP or di Congress ta hungadawni Congress or di BJP hungadawni praja gi kainona sentiment smaina fa gadawni praja gi sentiment so ibu sumaina thengwadamne na chatpagi matam nate aduna masigi potsi sumaina hunaba potsi aikoi swai gi jangsa sidadi animaki keno natana koi pamde aduna huji honareiba thabak thorom mayam singsa aikoi kamaina koi manipur gi apunbagi saktam ji sagatminaga pangal sagalakanda aikoi gi external threat aikoi de external aggression to aliba aduga kuki narcotics toriba singida makoida karam makal gi action aikoi lokhamina ba chummi haibado aikoi na second tra da lotion bana tra mawono wina sa imbana tra mapu pandre sige na ki government haigera ama haigera haning ba haibagi potu natabida aikoi na pamana sini masi tobiu hana thabak oina wafam oina chap chaba madu solution pro yaba mong da point oina powerpoint kaino oina presentation amaka prajamiam ju ohono ba government gi ahoba soiba sini government si tawdabri smain tawni si tawdabri lotion mangamdri ni haiba posu oina pibira kan de koi praja sing na su bot congress ki potu da chumme moina haise aikoi smain support tawri haiba ngambagi thona pangal du congress na being as an opposition party aikoi gi kaino sida aikoi hujik tawbum thuina ai smain tentak thamjage okay tamo makhata na aikoi gi luching busing na mama lebak nuksibi wakhalon leram lagadi thokli birang ase thoklam lo heba amuko gi president nando luang gi wafum si so headline joina fongi matang sida imale pak nungsi bagi aikoi rhetoric haiba tare masigi waring saireng kwai gi thokpa matam mo de hujik si oidi adubo aikoi gi luching busina mama lebak nuksibi wakhalon leram labadi haiba sina takpadi leitre haiba ga pangka oidi masigi matang sida di tamo kamai yengbi aikoi gi luching ba mayam sida ikoi idai pak nuksibagi wakalon je tasengna lei bagi mami tadrabra kala kama yeng bitam tasengna haragadi kano miras lebak nuksibagi kano se mami tadrabra haibu ji thoroi ba statement sing se masina mami tadre haibu madi akon piri hana miras osan thambiri potni ko alga tasengna haragadi imalebak se nungsir mataragadi akoi ngasi kamaina kanjige haibu pot koi kanna basi honari se prajamiam na uraktabaduna ngasi haire ine lawe tasengna haibu taragadi koina constitution se koina swaida koina India da merge to matung da koi constitution se amna maru oiba pot am koi oi karigino hai kanda constitution se man define to the shortest minor is the supreme law of the Republic of India. It lays down the framework of the country policy high never ano sigi policy me am sing se koina kano tokte hizna apply to banga maktre maram di constitution na piri poto mujiki pota country policy framework of the country policy du matak da protecting individual liberties and maintenance of social order na magi pot marakta constitution gi kano da yauri bane swai sing sa koina ta seng na haiba taragadi koina ta seng na masungba mayam
से अमुक मसी की थेंगनरी मैम जे काइथरक बतारगदी कोइना सुप्रीम कोर्ट हाइबा पोत से मसी की पोत से चटप याय हाइबा पोत सिसु अदम लई कइनो दा आर्टिकल 32 दा एकोइ कॉन्स्टिट्यूशन द पीरी कइनो दा गारंटी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड पीरी पोत द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स ने कोइ ngasi phang report to because maram di kaino da it is the constitutional mandate of the judiciary to protect human rights of the citizen or Supreme Court and High Court are empowered to take action to enforce this right haiba piri ba jibokta ngasi di ekoi di ngasi phang drabadona leide haiba se praja miyam na khangrar pot ne ba aduna ekoina article 19 yamna maru oi haiba pot sig manung da article 19 de ekoi yauri ba ekoi he toina ju pan ba freedom of speech and expression aduga freedom to assemble peacefully without arm, freedom to form association or union, freedom to move freely throughout India, freedom to reside, settle any part of India, freedom to practice profession, carry any occupation, trade or business. Sigi marum sida article 19 ge marum dang asi tawan ba adugumba kanglu proof mayam amana India ge sovereignty, integrity thugai na bahona ba mayam chathare adu ekoi di tasengna haiba taragadi ekoina अखोगी तसेंगना गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन नत्रगे एनी पोर्ट मैम सिंगजु कॉन्स्टिट्यूशन ना मागी डिफाइन द स्ट्रक्चर पावर्स एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इट आल्सो एस्टैब्लिश सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एजुकेशन जुडिशरी एंड पीरिबो पोचिंग जिगी पोचिंग जे प्रा चममनबा अमना कनाना करी तौगदबनो हाइबसे खंगदबो मोंग द तंगबो फिल्म द माय अपाम कोशिरासी मोंग चनबो फिल्म द लाग पोचे सिनसु यामना अचौबा अकाइबमा अदुम ओहेलेना खल्ली अदुना अकोई हौजिंग ngasai mamang da ngasai na chi thau bom khatang haijage koi mira sapam di yaw gi do koi gi ILP gi matang da koi ji fine to le lising mangai na ma yawdra sumaina ai koi gi chap chaba example ro punishment me am se fine to honba adagi jail da namjan ba koi na yam na keno to wenda ba sumba pot se yam strictly tarok ta ga di punishment se koi aran ba sing si da punishment se yam chap chana fine with atopa fine na ta ba sing ju koi na imprisonment or jail tamba mayam sing je fadok tan ba pot mayam sing तौई हाइबा पोसे इंडिया की लो न पीरिबने बा मदुगी मयाम सिंगदो मदुगी हाना IPC CRPC एविडेंस एक्ट मयाम दलो होजि अदुगी बहुत सिंजलगा BNSS अदु मयाम मा होजि अनो बुलाइबा लो सिना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल एक्ट क्रिमिनल माइंड चेन मंत्र का कारण दो मयाम इवन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अदु मयाम सिंगजि पिरकपदा अनो नो मयाम मा लो जो हपचलगा पिरिबस्ता कोइना ngasi थबक ओइना अदुम पांगथोकपदि ngamdaba अदु कांग खागे थांग दौना ताहलगा लो सिंगि लेहनबा तारगदि मदुगी पोछि करेम कथाइना उसितबसि मिरासुम हेलकपगी पोतो कोइन उबने लवेब मरम मदुना मसिगी पोसिंग से कोइन हुजि सबचाना सुमाइना कारण दोबो मयाम सिंगसे जब चावा मखोइदा पनिशमेंट याम एग्जांपल पनिशमेंट प्रजा सिंग खंगना पीबो होबो तारगदि अखोइगी सुंबा थोइबो कन्फ्लिक्ट एरर्स मयाम अमा सेमदोकदबो पोट मयाम सिंगजे तम तमना मतोमदा अखोइना नत्रगसु सेमदोकचरकनेना खल्ली मरमदि अखोइ हुजि याम नुआइतबसे लोक सभा की स्टार्ट क्वेश्चन दा अखोइ नंबर 299 दगा अखोइना आंसर 16 12 पीगिबो फॉरेस्ट एरिया इफेक्टेड by poppy cultivation kind of people pot amagakta koina mana district wise total magi poppy plantation thabagi state manipur 2024 gi pirak pose paro matam yam noi theba aduna masigi square kilometer da 45.68 square kilometers je poppy thare na pibagi madugi report pikhala ine bako sidai koina poppy thadana bai damakta ikoi ta sengna haragadi towan ba scheme mayam ama donor dagi hai tare northeast development gi thadaba ikoi da chechang adum ingon su laiko sidai koina ukrul si naga inhabited area ni mainly naga na khare na tamna taba ko seja tharam mi se yemko ikoi gi 6.47 square kilometer tharam na pi ne ba khwai de highest pudi kambo pi no ko 17.49 pi moina pi matam da adagi ikoi na senapati ikoi kaino senapati che sijo dum na tang naga kanguna ayam taba jaga ne lawisida 9.44 almost 10 square kilometer gi type ni so sampur dagi ikoi ta sengna ukrul ga manarakpa aduga ta sengna senapati ne hena thakoi film da leram sigi pot mayam sumai thengnar pusing je koi ngasi de koina masuma mayam je lakanda poppy cultivated che kaino sing sida area wise oina lupa lak nipan mogi mafam do tariba kaino da air sing ju pi kana group khana se thakalak pot thengna ba poni ko moi ngasai ge tahalka ge video makak viral hogi bune handa ko paisa masing pande but charges torok matam da kayam chumino lalena sumai ge pirak pot thengna ba subject to correction order ga su madugi potu oi jar ba ta ga su sugumba dagi cycle area da madugi family go de poppy tha basing da 7% magi percentage p 7% p magi total amount ga pi chalak ba adagi even poppy cultivation imung amada masi
चुम्ब तारगदी हाइब तारेको मसी गवर्नमेंट ना बोथ पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंग में आमन थाजल लगा हुजिक लइग्रे इवन कंपनी जे 288 कंपनी इंक्लूडिंग अनदर एडिशनल कंपनी खरगा लइ हुजिक टेकल तोंग बानी खोने तारेको अर पॉपी कल्टिवेशन सिंग की इमुंग अमदा आमन एम्युनिशन से सौंग दगी तादना थम्मेना बोथ चार्जेस सिंग हुजिकी पेजेस सिंग द थागलकपदा यावरिबको याम चुम्मे हाइब वाना तबा लेरम बय याय नतगा लेरम दबि याय कंसर्न दो मसी की पोसिजो इकोन हुजिक येंगा कांदा स्टेट फोर्स ना मफम सिंग सिदा इकोना ताहन बजु मथौ ताई अदुना इकोइ तसेंगना हारगदी इकोइ 4 wheeler sing da lupa chani chani moina lori che 2 wheelers lupa cham chama kuki tero sing na phong loi kana hai bu yauri maju su mumbai ai na khale sigi mathak tai koina pamjari di hujik koina border fencing khar su khadraga su koi hujik kono gi singilam sing sida koi gi maruina particularly koi assam rifle khatana koi hujik se kono se koi gi loina mak people report ta indian army hai tare indian army khalai bini assam pal liko anna moina people report sing da ministry of home low base aina pamjabam khalai miras irang sing si thupsilan ge aduga report aseng basing ekoi ta sengna masigi pot sing ji government of india da yohon ge haiba taragadi ai wakhal dadi ta seng na ge air ka tangna ekoi ge border area da eri mafam jaga de report pi dong tori se ekoi ge manipur da leiba paramilitary forces sing che gurkha rifle bu hai gera bsf bu hai gera adage indo tibetan border police force bu hai gera ssb bu hai gera manipur da makhal yam dai idna ko sigi makhal khudimak se masigi posina jaga khudimak ta border की जगह तो अगर एनी को की इनमें तेरा ताइब सिंग की रिपोर्ट से लोगोदा खुद ही मक्त की स्टेट इंक्लूडिंग स्टेट फोर्सेस सिंग याव न को मरे की रिपोर्ट सिंग से मिनिस्ट्री ऑफ होम ना को बता रहा गति रिपोर्ट सिंग की कंपैरिजन हम लाकने अब मिला अदु की पोतुमा मथौ ताई इरांग जी न्यमथना हंजलक पदा नॉट ओनली कोई कम्युनिटी में आम की थौदांग नतना ना इस माने